Borba dobra i zla, večita tema u religiji, mitologiji, književnosti i kinematografiji. Ali kako borba tih univerzalnih sila deluje na ličnom planu? Kako se ta borba manifestuje u našim mislima, našim emocijama i svakodnevnim događajima? U ovom videu ćemo se pozabaviti ovim pitanjima. Duhovna borba između dobra i zla unutar svakog čovjeka je jedna od osnovnih tema religije i Biblije. Prema hrišćanskom učenju, čovjek je stvoren na Božju sliku sa sposobnošću da čini dobro, ali je kroz greh Adama i Eve grešna priroda ušla u svet. Zbog toga se svaki čovjek suočava sa unutrašnjim sukobom, glas savesti i želja za Božjom voljom s jedne strane i iskušenja, slabosti i grešna priroda s druge strane. Biblijska osnova. Apostol Pavle opisuje ovu borbu u poslanici Rimljanima. Jer ne činim ono što želim, nego ono što mrzim, to činim. Jer imam želju činiti dobro, ali ne nalazim snagu da to sprovedem. Ovaj Pavlov unutrašnji sukob je primjer univerzalne ljudske borbe. Bog kroz Bibliju poziva čovjeka da se osloni na njegovu milost i Duh Sveti kako bi pobedio greh i hodao putem dobra. Ukoliko vam se ovaj video dopada, lajkujte, pretplatite se na kanal, komentarišite ili podelite. U komentarima su dobrodošli svi predlozi i sugestije u vezi sa budućim sadržajem na ovom kanalu. Duhovna borba dobra i zla u čovjeku. Izazovi i put ka pobedi. Svi se nalazimo u borbi između dobra i zla u sebi, između svojih svetlijih težnji i mračnijih nagona. Ova borba nije samo religijska ideja, već stvarnost s kojom se suočavamo svakodnevno. Često nas iskušenja poput straha, sumnje, požude ili pohlepe udaljavaju od našeg boljeg ja, dok nas hrabrost, odlučnost, ljubav, radost i poštenje približavaju istinskom miru i sreći. Svako od nas se suočava s unutrašnjom borbom između dobra i zla, ali ta borba nije uvek samo naša. Ljudi kroz vekove, a posebno kroz religijsku perspektivu, prepoznaju da naše misli i osjećanja nisu uvek samo odraz naše lične prirode, već su često pod uticajem viših sila, zlih ili demonskih s jedne strane i božanskih ili anđeoskih s druge. Ova ideja je duboko ukorenjena u Bibliji. Apostol Pavle govori: naša borba nije protiv krvi i mesa, nego protiv poglavarstava i vlasti, protiv gospodara tame ovoga sveta, protiv zlih duhova u nebeskim prostorima. Efescima 6:12. Ova borba nije samo fizička, već i duhovna. Odigrava se u našem umu, gdje se naše misli oblikuju, i u srcu, gdje nastaju osjećanja. Primjeri unutrašnje borbe i uticaja viših sila. 1. Strah ili hrabrost. Zamislite da treba da stanete u odbranu istine, ali osjećate strah. Na poslu vidite nepravdu, ali se plašite da je prijavite. Šta će kolege misliti? Hoće li vam ugroziti poziciju? Strah vas paralizuje i šapuće. Ćuti, nije tvoj problem. Ali hrabrost, vođena dobrotom, govori: ako ti ne progovoriš, ko će? Pravda je vredna rizika. Onaj ko pobedi strah i odvaži se da deluje, ne samo što jača sopstveni karakter, već i postaje inspiracija drugima. 2. Sumnja ili odlučnost. Koliko puta ste osjetili sumnju? U sebe, u svoje vrednosti, u budućnost. Nisam dovoljno dobar, mislite dok se povlačite pred izazovima. Sumnja nas odvodi u bezvoljnost, a ponekad čak i u zavist prema tuđem uspehu. S druge strane, odlučnost je čin vere. Kada verujete da je Bog uz vas, svaki korak, koliko god mali, vodi vas napred. Odlučnost kaže: možda sada ne vidim put jasno, ali ću ići napred s poverenjem. 3. Požuda ili ljubav. Čovjek često osjeća požudu prema materijalnom, telesnom ili emocionalnom zadovoljstvu. Požuda nas obuzima kada stavimo sopstvene želje iznad poštovanja drugih. To može biti u odnosima, kada koristimo druge ljude za sopstvenu korist, ili u svakodnevici, kada jurimo za kratkotrajnim zadovoljstvima koja nas ostavljaju praznim. Nasuprot tome, ljubav je nesebična. Ljubav prema porodici, prijateljima, pa čak i prema neprijateljima, daje nam snagu da biramo dobro. Kada biramo ljubav, gradimo veze koje traju i ispunjavaju. 4. Pohlepa ili poštenje. Pohlepa je suptilna. Ona nam govori da nikada nemamo dovoljno. Ponekad želimo više novca, moći, statusa i spremni smo da se odreknemo svojih principa da bismo to postigli. Poštenje je težak izbor, ali donosi mir. Zamislite trgovca koji zna da može povećati zaradu varanjem kupaca. Varanjem kupaca možete ostvariti neku kratkoročnu korist.
ali kada se pročuje da varate, što je samo pitanje trenutka, niko više neće kupovati od vas. Sa druge strane, pošten pristup vam omogućava uspjeh na duge staze i stabilan odnos sa kupcima koji vam uvek veruju. 5. Tuga i zavist ili radost i zahvalnost. Kada se upoređujemo s drugima, zavist i tuga lako se uvlače u naše srce. Zašto oni imaju više? Zašto ja nemam sreće? Radost dolazi iz zahvalnosti. Kada se osvrnete na ono što imate, zdravlje, porodicu, mir, počinjete da shvatate da vam je dato više nego što ste svesni. Radost nije samo emocija, već odluka da vidite dobro čak i u teškim trenucima. Kako prepoznati uticaj zlih i dobrih sila? Zle sile često deluju kroz strah i sumnju. Govore vam da niste dovoljno dobri ili da ćete pasti. Pohlepu i požudu nude brzo zadovoljstvo, ali ostavljaju osjećaj praznine. Zavist i tugu usmeravaju vas na ono što nemate, umjesto na ono što imate. Božanske sile deluju kroz hrabrost i sigurnost. Podsjećaju vas da niste sami i da Bog vodi vaše korake. Ljubav i zahvalnost podižu vas iznad sebičnih želja i vode ka delima dobrote. Radost i mir donose osjećaj ispunjenosti čak i u izazovnim trenucima. Kako se boriti protiv zla i jačati dobro? Važnost molitve i povezanosti s Bogom. Molitva je najmoćnije oružje protiv zlih uticaja. Kada osjetite nemir, pozovite Božju pomoć. Molite se bez prestanka. Solunjanima 5:17. Prepoznavanje i odbijanje zlih misli. Kada prepoznate misao koja vas vuče ka zlu, poput pohlepe, straha ili požude, recite: odbijam ovu misao u ime Hristovo. Vaša vera je štit, otvorenost za božansku inspiraciju. Čitajte Sveto pismo, tražite utehu i vođstvo kroz reči koje donose mir. Anđeli često deluju kroz blage podsticaje i osjećaj nade. Zaključak. Čovjekova borba nije samo protiv sopstvenih slabosti, već i protiv sila koje utiču na njegovo srce i misli. Kada biramo ljubav, poštenje, zahvalnost i hrabrost, otvaramo vrata Božjem delovanju u svom životu. Božanske sile su uvek uz nas, ali odluka je naša. Neka vaša svakodnevna molitva bude: Gospode, daj mi snage da prepoznam zlo, da ga odbijem i da hodam putem dobra. Ne bojte se, jer veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu. Jovanova 4:4. Ukoliko vam se ovaj video dopao, lajkujte, pretplatite se na kanal, komentarišite ili podelite. Vidimo se u narednom videu. Do tada lep pozdrav i Bog vas blagoslovio.